Sompa TV Sonia Dawasi Amawaha, a we in some no dosso and the day Bagana Barasabajam Yabejina Ho, Wapa, a Kobe Hun to my Buama Ghana, a year yon and Cosonti. Wash any Musa net day, Rakeno for Ria to be PM one Rashabajana or May, but that's one sense some no what to me at the Atuja. Or the Tajan Ransod in Kunta Bobby Mansam Joffo, we are Ibejemu. Ebi Bem, one man, Kabomu Kwon, so Bahako, about one sense, one share. Na Ayesika Krabia who do a war may mono, one more transactions I would do no more straight na entime emwa. 1 year wadi won sika koma nam 1 no ogusuya wo tiam na wiantiam no ejije ye pa. Na tax se won sen sem agutafo so dan da wo so wo mo eche se wo mo person be foforo anim e wonne ye raken nsem o de beto dwane mo. Engoma suam obenfo na agye no pokwa agye Michael PM wa half mantam num na won ye nua bema na Kwame Ajemo Pambo edin komobi na kroya so edin sembi eto Ghana mebronim se won hwe se beya edisi amanyoko no wani swade hu obesom netimi aboa wa brabo anyone dachi onabo kwasi edujan na kasa wo yamara sebedwane de ma de seye wo bron apoye fam wode nsembi mansam twefo na awie arahu sembi abeto ye kase aponso ni nyina no enye de ni nyina no ene se eya accountant de Ghana Regional Education Office no e wone ne hyenka ne biasi akwanhia biasi ama baabi a ensam no keka kono ye bedi ho nkomo ensam no bika ho awie ye senkunya ye live e wo Sompa television no so no na wo hwe na wo sa hwe e wo Facebook live YouTube no so e adwuma Sompa TV awie ma ye nhia e wo ho ye live e wo Facebook na YouTube no so e ye adwuma wo kosunwane ene ne mpotam so a Sompa 98.9 Sompa 98.9 na wo kota chiman bron apoye fam so ne mpotam a Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM yegina da roma na wie yakabo mu a ye den sam na bra ye ka go se awie yi ya ho ode nyina no ye nya e free 5G and Amizo 5G and Amizo bomoden Nema won sanka baby a wonam bia no unya bia ahoden ko a cloud internet. Of course we are the fastest internet in the world. Top high yane ye nuanom Love FM and di enhwani mu ya Bolivia Enterprise was so follow alignment ani mo te home and di enhwani mu ade bia ya wo hia sa wo pese wo nipa duane nyini na ekoyie no de wodu ya Bolivia Enterprise ho a ahoden ko a wona okọ wanim na Abe Herbal Clinic e wotano so patrapa new site ho ya bia bedwane efiri wonamrom kosi wapampam ya bia to us etema Dr. So was sabra kase ni mu abu ana atoafa ho a menhwe bia so was Herbal Clinic na ye ka ho asem na ye de akire o sanso so na ye ka for dem say Tabita Clinic nipa na wawie Dr. Tabita Samon fa dem ba bia ya wo se bia no Tabita onamrom ko se henefa onipa duanu mu ani ade ni nyina no nyame ya atomo a ukopie ho no mu a ene gye ne ahoden ko wana dawro ma na wiei yesenkunwa na kwabra kese na afei ohine re ma me akua ye bo asia ma ye de nsam na ebe so mo ye fa se da ne bi ma ye wura asante ye bo Benedict won ne semfo panyiku kwa Veronica Jando ene ni screen nyina so ma fam de ka ho ena ensem ye de eba bedam ye hwenye bre ene adaje na ensem mo bomo nyina na busia ye nemo enfama mo Ghana mbara se bedam wapa ekuo bi ho ntoma nyina kire sai ye kwabena kese mpo ne nsem trofo ebe koso na ye hunu nsem bi a ekoso Ghana mbara se bedam ne ye de akire hu sade wo se dada nsem bi ede fa mpo nsem bi ne bi a wonte ase ne bi a opese wo ye hwehwemu do ase na hunu de ewo mu pa na jasa won so atimi afa honom no atimi hu sade ne ma esi eko na ene ebra ensuo beto amframade kan na ene o man akohoma bosika no afeni mfimfini de ba be kan no yewura keno for reata ansa kro no ba be kan no na wo pasa ekuo hu antoma na no achi ene ne pani kwantrefo edema asepa ura Rashid Draman ane ne din ko busa ne so fa Dramani se say mbrase bedafo no watu na mo sa na mo ntoyi uhune sen all over the world. It's a fact that democracies that are effective and efficient are ones where parliaments and civil society organizations and citizens talk to each other rather than talk at each other, where parliaments and their committees work very closely with civil society organizations and citizens, create a common platform to advance the cause of oversight and accountability. Civil society organizations' downstream role is representation of and engagement with different sections of society that experience firsthand the results of implementation of government policy and services. Globally, civil society organizations are recognized as advocates and watchdogs. Collaboration between parliaments and civil society organizations can therefore prove beneficial as each provides complementary forums for representation that is otherwise constrained by its selective structures and operations. Mr. Speaker,
Inputs from civil society organizations in many countries have created added value to the policy planning and implementation process, while enhancing the legitimacy, awareness of, and long-term applicability of government policy and planning initiatives through a wide range of contributions. Civil society organizations have played an essential role in the context of state services or lack of services, challenges in the development of areas such as education, health, governance, transparency, and accountability. Among the many areas, they said, strengthening democracy and contributing to development are most crucial. Enia etwaguye era Rashid Dramani wono na yepani kwankyerefo ewo Esipana enu achi ane ne domkuma no ba no dani edwumako enyam esiam abaton pasuano so wono na yemara sebetwane ewo ho era Dr. Atoba Force ne din komle busa na sepapa ba bi ya beduri yesomusan. Today is a major milestone for us to inaugurate such a noble institution of setting up what we call the Citizen Bureau. Again, let me recognize the fact that over the years, TSOs and members of the public have reached out to us individually in requesting from us information that ideally should have been made public. Parliament oftentimes has engaged the CSOs on an ad hoc manner. This will be the first time that we will have a structured approach where we'll be engaging the CSOs and general public. And that is why I'm particularly enthused by setting up such a great facility. It will again help to facilitate engagement and information between Parliament and CSOs and the general public. The Speaker, this is in fulfillment of Right Honourable Speaker's initiative of open Parliament. And I believe that members of Parliament, general public, and the CSOs should take full advantage of this great initiative. A lot is happening in Parliament. For example, the new standing orders of Parliament has opened up the committee sittings of Parliament to the public. And that is also a step to open up the work we do here in Parliament so that openness will obviously ensure transparency. And when there's transparency, clearly, the public will understand the work we do going forward, appreciate the work Parliament has been doing over the years. This is a democracy that all of us have a responsibility to protect, and we have to protect this democracy by ensuring that we open up to the public. Right Honourable Speaker, let me once again thank you for such a noble initiative. Dr. Atoba Force sahine ewo dom kuma na afem adwuma ko enyam esiam abaton pasuano so wono so ne wo mra sebetwe na ne si ya pe na yewura o se chemen sabos ya odom kese no sahine wono so ame abaton pasuano so mra sebetwe ne ede ma adese ya ewo hase wono so de nsem kakra eso. It's an important step towards providing a channel to partner with civil society organizations and identifying strategic opportunities to institutionalize transparency, participation, and accountability. It will also strengthen the open parliament initiatives that the Inter-Parliamentary Union has been hammering on all this while. Show that the voices of citizens are not only heard, but actively included in the legislative process. The Ministry of Parliamentary Affairs has established a receptacle of this nature in the ministry and indeed provides a loop not only to provide citizens with the agenda of government and parliament, but also to have their reflections on the agenda that we take out there and also feed it into the legislative process. Ladies and gentlemen, there is a problem when citizens do not understand the work of Parliament and do not get access to parliamentary information that empower them to actively participate in the legislative process. Era osese men sabon so sahine e wodom kese na fam Ghana mara sebedwam so me abaton pasuano so wono so ne wo mara sebedwane achiame hene ya wo Ghana mara sebedwam yera abana so na Kens Robin so eja ye kwan sei. So the Citizen Bureau is proof of Parliament's dedication to democratic values and principles and to protect Ghana's democracy. We need to do is to widen the scope to bring in more participation, inclusiveness, more importantly, that for gender, for the youth, and for the physically challenged. We will always ensure that all shades of opinions are heard as we work to improve upon the lives of Ghanaians.
We must bridge the gap between the political elite and citizens and allow the people to actively participate in issues that affect them. We are not elected for the intelligentsia. We are not just elected to represent those who have voices. We are elected to represent everybody. As Marian Anderson, the American singer, said, I quote, leadership should be born out of the understanding of the needs of those who will be affected by it, unquote. Achamehne ya wakana mrasebe jam yerwa aban smana kenswar babin. Yada suwejina mo ewa mrasebe jam na ye kwa homano so ne enu aba na ya chichwe edi nkomo. Ni nyina no ene safoto sanfo yerwa keno foriata. Media budget review na net day ena abrewa ayipuma kwam na ye kasa die. Yankwa homano so ne no entwetwe nkomo emisa ne saso. Ena na abrewa ayipuma kwam ma twedi apo basa yadom. De ohatam no kuma chin so atiwie mu sen ena niema esi ko panyina bedru na sen na dwumedie no ahya sempo a eniema esi ko na ya wote yenka yem wa ha. Meju so mini aba. Oba na apom te sen. Oba de adom me ho ye na mosore. Nyame adom okrakra ye na boye nhyemu ye ne atiefo aye krado etio na foto samfo wanya bedru anade bentoto ye ene nsem ena ekoso sesie e wo brahye bedwam. Mini ama minda wasini akwanya wodi ama me awie sane wadi kan abo amane ne dada no. Ena ne da o mai foto samfo onunyamfo kinoforiata. Waba mrahye bedwam na wo bebu akonta afa komasika ye chairman wa 2023 so de onfam o my Ghana ho bra no so far sika no baby a wayusu ade adru na emprempren me no kasa yiminia se mi twamfoni e wo mrahye bedam a kirewa dwumadie na nkasa no ye nhya ase nanso osoafo ne de wo ha na emprempren ya se ya me no kasa de se ye hwe dwumadie ya kunchen agu nkrata so a yade asa media budget review no ebeba so na sese ya no yade omo ya correction nsiesie efa dwumadie na anu fie dam na hyebedwa no edi ye ho enu ti enche dwumadie na nkasa no ma hyebedwa no ede be hihye so efan se ebra Sompa kase ye bob prim na hyebedwa fo ni bi no ebi hye ni mo se ebi a media budget review omo hese eto akodo nei edo my Ghana timamufo so yenya ye hu twabre no aban betete so oyi bi afiro ha na ti empo no wodi bi eba abeka ho na oman ebra ye ko IMF beni budget edi kan ye oman foto samfo wo be kirekire mu so far sika no de ba first de odi aye de beba diem de no aban de beba oman ne ho bra ene empo IMF mo hyehye ya woma my Ghana enunti no enche so hyase ya de besi bia ye de beso sompatiefo na ya maya na wase na as usual me gidi yese na obo hwefofo ne bag ne kita na nkrata na wayi bia gu wa na bag ne de se woni se ne bag no ye kwankwanya wo kwa kan ho wo ba so e kan ho sanse wo ye o mai foto samfo de anya hwekra ne contribution Nana ya amaye fonsia na fo ani di nsam akyiakopon ye adom anwumre no nsia brem kase no wato de esi ho nyina de amaye why menso me das me abusia fo ye nua ba ya woto nkra free nkra popuni mantem mra hye badwafie ede maye nana ya kyertwie ene yekọ ekotie no no Auditor General de nkontabuo bi aba monte so Ghana fo nyina ta waso epede wom ne nkontabuo no sade niema esi ekroye na wo mo kyerese sika bi a aye sika adane nkwanta na ebi nso afa ejade ebi nso namafuo kwan so a ekọ no ewo man dimu no eyade se hadwen ye pa na wachichemu wo kyerese ebi wo hono mu a se wokọ aban adwumakomu a baabi a ye hwe entotoye ho nsem so ebi a administrative aspect honum wo mo so eka ewo ho ene miaya hoduo pi na se na enkontabuo no esi ekro wo mo kyerese wo hwe aban adwuma se bi a pamfo bi a eda aban adwumakuwa no omo ye hwehwemu ade fa ho enu achi aban ekuo ahodo ne nyina nso omo ye hwehwemu ade fa honum na ne nyina no we ye nkuntabu a afrase no mu efiri ho eba Auditor General report no etrese nyame anim nie wo hwe sika ahodo bi a ewo aban enyumakuo ahodo na ehye se wonto no wo de kọ wo ha mu nchichemu a na eye 13.86% a ayade se eha dwen ye papa na wo trese wo hwe emfie be se mienu ni ene akire no a
na eno so aye 2.4 billion eno ye enteso na ekona nim saa na kyese eyade se eha adwen ye pa ebiemu nso se opesa kana fo nyina ete ase no hunu se wohwe afrase no sade nkuntabuo no ene ade no esi ekoye no a sika ne bi wo ha omo atimi age ana bi nso so ho no mo a omo antumi anye ohwe de yaje ne de omo guso a omo pem se omo sametimi aka na eyade sika no ewa anim ye pa 47.28 million Ghana cedis ya eyade se ehadwen na omo de nkuntabuo no ba fam no na omo kyere se ba bi a aye nwantangunan ya omo antumi anye empo ene de omatimi agye no de omatimi agye sesi akora no eye 99.69% ya eyade se ehadwen na wo ba bia ye dandan aban adwumakuo se bia administrative bia office bi anase bia administrative work no ana aspect hodom no a eyade se eno so eye 47.3 million Ghana cedis ya wo de ko ha mo nchichemu a na eye 0.31% ya ninga no eyade se ehadwen ebiemu nso mo kwafom no ana omo kyere se wo bi ho no ma sa kwabra kese ye ti hai na ye kenkan kase ni abokwa kwabra kese paase bi akoye park ma adehye bi e wo ahafomehame minuru go so kura na me mani akire bi asa hwedwabo so na madane sika no nkwanta eno so nyina nso eyade se eka ho na omo kwafom kura no ana omo kyere se obi nso ho no mu a sika na wode ma ne se wonfa nkwa ye adwuma no wonfa nkwa ye adwuma be wi akire no na wasan da no ho aba na obebu nkonta foforo bi ade kyerɛw ne nyina nso so eyade se ehadwen aban adwumakuo apamfo eda no ene nkitahodie ye wo aban adwumakuo ntam no sika hodo bi ekɔ ho mo fa 2018 2022 ene ade nyina so keka bɔ mu a na eye 53.87 billion Ghana cedis a ne nyina no yade a omo kyerɛ se omo nsa atumi aka enkontabo na nso ho omo kyerɛ se 3 billion Ghana cedis bi 2018 mu yade se amanfo dan na nkwanta ye fa nkwanta na so ne nyina so yade se ekɔ ha mo nchichemu na ekɔ na nimu no na eye 17.5 billion 2021 so yade a nyina so eka ho a eye nkontabo auditor general report no eba bontia echetremu na omo kyerɛ se ekwan bia so no sade sika sam ne bi esi fa ba bi ne nkontabuo ne ade esitie no kwan bia so no so no wo mehwe kwan ya betuma fa so a omo nsa betumi aka sika no na omo wie kura de ma ene omo se Ghana National Gas Limited Company nse no eyade se sika bi kura hye ho no 515.20 million Ghana cedis ya and dollars ya eyade se ewo ho na wo hwe Bui Power Authority kura so de na kese enkontabuo no dɔso yie pa $215.78 million eyade se ewo ho ni nyina no eyade a mpanifo edi nkontabo na babonten eya bicycle edwiri na ede ekoro yet one some no so the amamodia na ye boy remo e Pan African Parliament wonom e mpanyimfo ahodo ya Ghana hasenom ene ebibiman ama dodo na mpanyimfo bi okọ ho obomu ni nyina ne se wo hwe ye die ne nkoso ene kro ye ede de abeboa ama asumdue nso so edi nim ewo amama ntema wa bibimam hasenom no enu nti era se kwe wonom apa na emu bi eno mapa Pan African Payment and Settlement System ni nyina ne se wo hwe se be ye adwade ho nsem ene efididwuma ho nsem so betimi afa ne ntampa ede efra ewa bibiman mu na no ena aka ho bi ama mpanyimfo ya wo gyina madem o my Ghana wonom ede ato sika krabia hodo mu nyina nim se wo mu hwe se be ya empo no obi eye sika sem ho dwade a wo betimi ede ama obi ewo krokra na so micro wano so ede kwalo nye se bia omo kwa akoye na manche ene enkwatọ timi free Ghana hasenom me mani sika de akwa akoma obi ewo Cote d'Ivoire ana se Togo ana Benin ni je ene nkronkro na sa mama hodo ye no bibimemu a ene enkwatọ te se be ye beboa ama ya dwade hu nsem ni titru efa sika kra bia ho de no ebetimi egina ne naso ensem wase nyina ye radio wise eno ena wono edi tudwa wa bra na wono ehwe ama eniema ebetimi aboa ama sekwo we se etimi egina ne naso no ye wrai ewesa ne nsem edi kire sei ye here pa na se amanfo beti ase se oman wo anamusifo wo Pan African Parliament ya eye said penumia ye free oman mra se bedwamu engina oman na nemu enema ehia pa ntia Pan African Parliament etie ene se oman ewias ebibiman Africa ye nkabo mo epesi enya efa ye dwedie ene yesika samu na sede ye dan abrochire fo bebre no eso bete
na enema hia ebi wo ye bibimem ha no yen tomfiri ye ho ye ni dwa wo ye ho ye ho ade ba ko efiri mu aba ene the kind of AFCT African Continental Free Trade Area no de hia wo mu ne kwan fa so tuasika se wo mu no se o ti Ghana ha na o to ade wo Kenya hia se wo ko sesa Kenyan shillings would you see the noa and a better na o my say would you see the new piama sikaku ha no no so pia shilling no hama saa no bi so to ade o ha on fa ne kromu sika na beba na emom to ade o ha o de sika usidi na oje na aboa medwede e wo ye ho no ayekese mi gidi se nipa etu kwan kofa nioma ewo abibimem ha fa bebre nyente saa nhyehyɛ na se to muti ase a sika ye so akuta ne kope nara nsesa na mako Nigeria kwa so ne kofo sefa na mako Togo kwa so ne kofo sefa na mako Cote d'Ivoire na Burkina no pressure no so beti Achia mehina bedi echire ya wodi kan e wo mrahye bedwam brekona do wani chemu asante bekwa ya wojamu sam mrahye bedwam de ma de hye yo mo wo ye Ra Joseph Osewusu na no di sem ene ekotie na no achi no ena eye Pan African Parliament wonum begwa ya no ehwe won sika sem so won tichire ni brekona wodi wani chemu e wo asan wase abaton pesia so ye no asante mantama se no mo a wojamu sam mrahye bedwam de ma de hye wo ye Ra Monyamfo Mohammed Muntaka Mubarak ni din wano so ede kakra eto ansem no so say de maye me ka che Pan African Parliament o se to anomo na ma mampenyi heads of state ne hu na ina yen ka say pese parliament na da so e wo ho a na yi say yen pese parliament so be wo ho a na ina ya jetum na ya close because we to mean kas o continental parliament na o ye budget na afibia na say o te o budget so without any meaningful justification. We had 2006 years started here. Now AU budget that time na yen do 200 million. Now Pan African Parliament more an average of about 12 million. At me koya Pan African Parliament the kaiba around 2013-14 number now budget of Pan African Parliament 32 million. And then budget na tiaba 11.2 million. I just say we can we call defense now. The Omo party, Omo Titi Pan African Parliament, as you say, and also just department of the AUC. The help with now the hackers and say, for more AU budget. Indeed, the main fan say, Omo say, no more because Omo the permanent representative, Ghana ambassadors are more Addis Ababa. Now, Omo yes, I did because the Pan African Parliament. And the Pan African Parliament, I say, ye ba beji omu juma bia ye enti de ombe ya na se afi bia no ye budget no omu titi so the be ya yintimi no beji na ye nka so Pan African Parliament irrelevant because me just say for example me fight the last 3 years in 2020 to $20 million na ya ba 2021 na ya tia so about 12.9 na ya ba 2022 na ya tia so about 11.2 now 2024 anticipation of the budget of 2024 ya tia so about 10.2 Aswa simra shebedwene ya brekrona Pan African Parliament wombegwa ko ye no hwe sikasam ntoto yeso waye wonum etitina ne ye Ra Mohammed Muntaka Mubarak ena yekotie nwe Sompa TV so ena wani gu a wo hwe wote yenka ewo tachima ne mpotamu a Sompa 90.7 say owo bron ena afeso hafo ne mpotam na wote yenka ewo radio no so a ye Sompa 98.9 ina ne aka bomu a ewie yeden sam no ebre wo sate yenka Sompa 93.1 FM yenuanom ya maamenom ne papa no wode won sika ekoto men's good asuye no oguso ya osu na nansen ena mpanifo yeda men's good ano de krata ba monte se woni won sika bedi wo ho no won ka makoma mfanto ebere pam no won behwe no hwe kwampa enchekura no won betimi atua wo maka na ne ya tietere se ya maamenom ne papa mi won guso ya wo tiamu ekira ban se be ya enka ban no entu anamon bi anamon ben ena waban no entu emfama omu dwemtene abedi akire ade ma wone won sika da ho ye Wura Francis ogusu ona ye ne din komo ena wie Mira Sompa TV so na radio asomdwen kan
Owusu asumdie nka wo sa woteme nka. Abusuan ye hwase ye benya yewura Francis Owusu ono na ye vice chair edema woni ye won sika eda ho se aban no enya dwuma bi emfama wo mo se de baya o makoma betimi ato won yamu. Owura Francis Owusu teme nka Sompa TV sun eda asem wa ha wo. Ejo so mi abema. Ora ma ya no ma wo ne so kakra apom te sen. Kodi ampa da ma boko na so. Na dom wo de achen ye kwa. Mo kire se aban no entu anamo bi emfama de koso e wo mo ne nam 1 entem no de anamo na mpesa aban to de mamo. Mi ni ameda maso na match ya wo tifu ni na match ya me go customers ya ho asante me mo ne ene gana na. Ana mo e pesa aban etu e o men go case ho ene se apia mensa aban ma long wo kwa che e ba na yi ho me prosecution ho Sompa ya ajan the case for 36 times. Anano eko court you do court any 5 minutes kura ana ya ajan the case no e de 20th September. The morning of prosecutor so the docket na come attorney general na asemo a sebe akagana for inipan pimpin na ase aban na kufa do na ba mu aba mu enya eni timabia mayen enya magen se o mu twa na mu bi ese ne ese bekan sika oba ko ha ye na no ye we ja tikwesu asemba ye enya ma panin ena atone jenia se o me di asem de bia na ye de pepe ya de aba edi ni si aban ena atone jenia ho kan se appear mensa case we even daily trial it was speed trial at the response papa ama Ghana for ma is can people can work it is animal we ana ya call on abana say appear mensa and the day too much you know cause in few no we aban enya na agin twa no papa bia de boa petitions ya twere I dia commanding na tino akoyo dae the petition ko parliament ni na akoyo dae enti se aban ahwe na wan to na mo se amfata amfa mo ne na je se wo pa che se de ne Ghana fo ana so yi oni anintina ele so akata no ababo nten Francis se yetese yese mo mfa nkrata bi mransa na unnuanu bi enkrata no ho de na akosisen nkrata be na hana ka se fakata ba ebra mo ne empanifo di kan hia ye de di kan no o man request krata bi amfa mfrim ho se mo mfa sa krata no ma na mo nhwem hu se ka no sen na wo Francis Owusu kra bi amene wo ka sei sen na mo an de wana information bia aban bia say the man boy yi sika ne this information am mo dada munya ntehwe yenya me personally the office of the president that the petition call speaker of parliament the petition call even attorney general the last time I call was somewhat on amo ejapade you requested for information on asset na mo ton no amount to realize ene kwa ho fa so admis bezo no obepin ni nyam wa bi enfiri o mai mfie num nie ebra na mo tia mu mfie num ni ade na ban no ebo se be no wo hye mu fa mu sika ye ho menim sa mo de ho asem mato nanim ebo se be no wo hye mu meka se aban so officially wa ba bontin se ogwa me yansa kan sika ne de mu ni na ni meka se bra ento abomu ni ade no nyede na musufre edu nanim ma bi a wote mo nka mo ba mo ho ene mo bedin komo ba ko mienu miensa bi memse bi a bose bi ekoso sa na mpese mibisa ana bibi so bi anko so ye na da bi a ekomo na so etu na mo ko mo na so so mo nfe na mo mo but okwa yati be ke ye bo mo unye firi wa no we full up wa egusi aga o so wo jire sa mo sa be kasika yi we are wishing to say that on conditions say na ku for the we have done with so the to appear mensa we will be and so can sika adan tina na do ne ba o me free so adan mo hu bibia na you say assembly near dance here you can be there dance here na me kan jati question the morning or any day and say o say o person o so na manfo and they say document your whole file the page la bono aye human being trial when should appear mensa for Ghana for Mexico
bebree agya ho kola wa kre ya demonstration bi ya nse pe ne kan from ayenya Iroko boss o ma na be ka kire yen se o mo hede hu mbra kora apia na ensan to anti be no ye de gina ko to abon ko anso usu obi nso ka se mode de nado danko akufo ado ne Dr. Mahmoud Bawumia aba mu a enye ye firi se ebere amudi sika ne koto ho no sabi adufu de pe ene menne abu aka musimu na ade nti na abu aka musimu de obi baka sika munya mfaso a enka nado danko akufo ado ne Bawumia nka mo ma wo mu bi na abu aka musimu de mo fra wo mu many you see leadership is the cause and all other things are effect na akufo ado ne Bawumia na wo media de na men good ye na juma na ye di sika adabia it took nana akufo ado ne Bawumia ban ana be ka kire Ghana for say apia men say juma na we na illegal na say illegal Ghana for my music akamu no so apia men say music no go what you say me tie o pa me nia ana nana akufo ado ne Bawumia ban e o mo say dey say ko prosecute apia men say na mra na woto ye no mra na twe na so ye nyesika me no ka say mra no mo ama ebo apia men say ho ban a wakoko 36 times we could court to yes assembly to us that yen other come ko ni police how come baby and apia men say mo to say yan Ghana for na MP police ka ko say mo no enti ye de bi to bobo e na akufo do Bawumia ban ya mutu suwe e say apia men say ana ekọ nakra na se gati sa mimi tu ko jo bisika say no ma fa me ho na wa ye de mepe it means so about we see me men good and the woman and the woman way e didn't mean to appear mensa and prosecute no in feel me go court to be na prosecute ka say look at come at me dey for advice and you go just deny Francis Osuma my na wase enkomo ye ne di akire ye mfa nso ha ya ye be koso na ye di akire ahwe baabi e be kwakosi why that's papa ye nua Francis Owusu we dwamtani abedi akire de ma wone ya won sika da ho a wo twe na mo anse on sa be kan on sika no Ebusiafo ye to ansam no so ede amamo na ene ye Raken Oforiata foto sanfo remo na hyebedwem no na ama enidaso dodo na so wo ho ede ma adehye ne akwanhwe dodo na so ena amafo ehwe se ne ma hodo ba beboso no ebeboa ne titiru ene adwadifo na no ena no person pa ye no ewo enkranza 90.7 ade achia bia dwumedie so wa bra wo ahene champion tredwam na wototo empanyimfo ano no ena wo frɛ no monyamfo ya wono director of welfare at the Ghana Union of Traders Association ye Rayebo Benjamin ebisa ne se ye nim hwebei anase nsembei ena wo mo ehwe ni mo se enne ye Raken Oforiata wo piem na hyebedwam e de ben ena wo de ebeba ye ra no e de anu ye pina ena e de ma sei ye media budget here finance minister be kan be ye get for very outside dia na ye expect to say one obeba be chere especially to clear ye fa debt restructuring no and then ye multi the first tranche free IMF and ye omudi scan yo ne jom go so ana jom di ayo ne jom go so ne yo na fe so e se ben ana omudi to kwamu a e be mo manya the second tranche no because of this kind of beba in tranches the omo ya ombenya eno ena bia thirdly no yeah for 90.7 government we be say any new tax bia beba. In a sense, I feel we is by just a last budget reading to make a year. I'm introducing 3 new taxes. Yes, our growth and sustainability bill now with the core parliament. Any income tax amendment bill. Any exercise duty amendment bill. Now 3 taxes, 3 strong bills and the core parliament. Yeah, Kasa wants to make a year. Maybe because na nyema modi ye ka say won say a year COVID aftermath of COVID so ye for no ye go so Sompa FM ne say one isikai awon de ko am na ye adum ne page akakra
and we do around 12 we are away. After that, almost time total year tariffs, utility, electricity, water. We don't expect that on better a year tax be a man also of the full from the back. I will see any a royal boa Benjamin one no a penny pie ya Ghana ready for carbon kubata goods no one no a year dear one sam so welfare no one no ena etia ano na semi nyina no etsoja wa bre na no pay ade ache bia dwume die so e was Sompa 90.7 en kranza owo ahene e champa what na dwemu a one no e boss a enkomo yi and this amanyo kono krabata ye wa half mantam na ya duru won so e maaye wo mu na engoma suamu obenfo na na gene opoko agyeman ekopie mu e wo ho ye nua ba na na kwame agyeman wo pambo na ye ni e wo half mantam no mu na bra ye maame na ekopie mu e wo ho no ensam pi na wode atudwa maame no asema wode tudwa nyina no eye tietia wo kire se wode to ade hye ne wo nyina anim se nyame ya adomo a 2024 encha na ye kwakoto aba wo fre radio so na wudi atem sabi na wo kekansam a edi mojaguo beba ene ade se hadwen ye pa na wudi atem sa na wudi afon so wudi atem no na obi nso to bi oba bi gum enti wo ba ende wo kɔ no na wawe enti ne ba sa na nya sabi nyansa be pa na wo mu ba na sa na hadwen ma me na asem ni na Jeno Poko agyeman na yete ne nkan brebi atwam mame na wone kanema mpani John Dramani Mahama na nam 2020 num na chese running mate omokwa ne se omoba ne se omoba na go so ho na no dwumadie no ase no de ofre emma boaboa ma no edema ndi samanyoko no Dr. Louisa Hana Bisiu na wo ho ye nua be ma agyemopambo ebopi no kakra 2020 elections ningina ni enyema wa uma we se bono katapa na we can say infinity and as anyama stability yamra was resistance and a duty and no natural time and kai na no so mata ni sama bisafo ningina yenni akaya faso ma bisi and I yindi obi sonya bibia that actually means the 2020 elections and we say resilience. I mean, when the conference is that the year magic is here, the CSC and see, Chrono move on in 2020, and you know, I have competitions in 2024 days. What's in law? I shall say to achieve. Don't only be cry, obviously, because the last time I said, someone else soldier for now, in the middle of the battle, say you could come a soldier for me, you won't die and don't kind of your woman. For the sake of what I know, we walk over the dead and we go for the victory. We National Women Organizer the ma and this Amonyokono Dr. Louisa Hana Bisiu ana yetenenka. Afuman tamino hono mwano. The one also share eboaboa a man no edema and this Amonyokono a charity gardener on us assembly. Women organizers can I say ye kwe ye kwad ene women amini na eno kwe attribute pioneer as under me administration the same changing fees level at the bar level via let me empower a man a man's room who say man yourself now money na musa na mum ye will say ye can be a ye man yourself
na nam so amomu de mu ahyem afi amomu position bia na omadi adiniye ene ya etwagu ye eye ahafo uduru ahafo go so se ya do boabo ama no edema wo mo eye charity gardener Natin eye ekoye no ewo NDC amanyoko ni mo ewo suapon ahodo ni mo na wotwe wie ye na wonom ema dom wo mu nhyiamudie etimi koso ebi ekoso ewo Asante Mantama St. Louis College of Education ho Emma enam 21 ede ensato frefo so no nkudwumedie ehye Professor Nana Jane Opoku Agiman na waba adwumedie na seji akasamo no ena wogina simpie so ede enkrahya samade ama mabu nyina ni titu ene tefo ne se wonom homhomoden na wonom ensore rakase be ya adwumedie ahodo a NDC amanyoko no ebo ene adisuade hunu ni nyina no wobetai ekire amomatimi aba ban mu sebe ya enwuma ho akwa atwe ede ama mabru ni titu ene wonom mawie suapon ni nyina no ebetimi akwa awieye na asetemu yedie nso no aye emebunu echefa Professor Nana Jane Opoku Agiman. They should just share the vision of the party. They should share their own vision too and bring many more people on board. I wish them well. I believe they have programs. The American say, or say, Nani Ada, the man no artist are going. Now, so me did someone who knew me into our account of one boom. Into Oma and Cambo money as you know money. Said the Ama, Oma Bama, Bibia, I have a fair friend, and can go in. No more who say, Oma to almost some kind of this. So botaya edin animutia oye party a otiase omo ma eno so so emo awon ye nyina ye hye o ho mpanifo na obibi che wadwen nom ne ade ye o ho ye bebo awon ye bebo ye ne o ho mo obia ate no ase na bibia akoso dododo asomdwe be school a no betime esu ade Ebusia for Professor Nana Jane Opoku Agiman and I quote na no this na no see ya pe ena eyetin ekuo ye no so e was St. Louis Training College one panyi paya wotua one sister Jenny apia kusi dodo na afra ne ya baby one so e de kakra so say to mobilize the young ladies and also to make NDC attractive on our campus. Yes, that's one of our motives. And also to bring those people on my era and this bad economy. You don't have to tell you that we are in a bad time. Na also say I'm a money woman into NDC party bia bia and NDC party bia they give opportunity to the youth, especially our own comrade Sami Jemfi, who is a national communication officer. So our main motive was to mobilize the youth on, especially the women, and also to encourage them to participate in politics on this campus. Thank you. Now our teacher allowance has not come. They are even owing yes. We can't even remember the month and our teacher allowance is not coming. Our teacher allowance is not coming. Training college is no almost students allowance na buy. Saka said if you share any beti me na almost our teacher allowance is not coming. We say ya baby. Wano entertain why president ewo St. Louis Training College of Education ye no ewo Asante Manta na watwe wie ye mo wonom a conference kese ya na wonom edie no eno ho nsem bi ene adane a chire di amamoy nti no o kan de twa na se brofo we ya mix our teacher ai mo camera ya mo ntumbo ase mo hwe obe kan de yen ka be wi aje na wono nam TikTok o afa ye ko yanim na yegiram ewo boron apoye mantam so afo yewura kwasi adujan ne nchen ana yaduri wode ato omanfo anamu anasere manfo anim ewo kwame danso ene ne mpotamu se wosre wo mo ada obi anka na ko manfa ntori yam wone bambo agina tuko no panifon ebe yire wo mtamu pa no mato memama agum ne wa obeje rough se bia wa bebo musuo anase bia musuo ebebo na obeje hwe ewo mpotam hode wa hwe ya waso be hye pa Mobaka na mwasane nso a kwasia da July bosome wo mi de to so aduonu miensa ana basabasa ye bi ekoso e kwam danso ane na mpotam onipa mienu kura efa mu eti na nanom won siedo a miensa ye ka ho nso eprepare ye mu oden ye pa bebi a che ye do mu ko ye sesa ko ye nsam ten ya mpanifo kura abamu a
ye kwagere wo mo bra ye kwagere wo mo wa tebubu no ne de o ma ba tachiman ya asem ne no ekoso na no na ye wura yi wo de nsem bebre ene ahotoso nsem ama wiase ne Ghana fo nyina. I am say arrest, so Omamiti arrest. I am say even yesterday, they appeared at court. I will teach you my circuit court, if my memory serves me right. So we are following all these things up to make sure that you no more for get justice for that. May I show say we need no stone unturned. Say obeying me, any justice out of it. And now we are called. Now be our heart go out to them. And we prepare now. Na yese mebaho na mababa chiao almost idea mama chiao na mashi how they are doing makisa but me na a source that made to me a true because it has not been verified by the security agents until idea match true sources this is verified until me accurate from the police until they need to comment on it as of today. Kwaya last 2 weeks, Manano representative, and representatives here. One of the things we discussed, we had a meeting last week, Emma, Meditro, or Montanian, say, Kwam Dalson Road. Idea is still Kwam Dalson Kong. The president understands that until maybe himself, it's a question of time. It's a major road that the whole Bron is a dire commercial. Bro apoye mantam no so afọ yewura kwasi adujan. Ebusia wasugu so awutie awia pranto brakasia wa Sompa 93.1 Kumase ne mpotamo. Sa so na sunya ne Sompa 98.9 ekoso ewo ho. Enkranza ewo bunu apoye mantamo. Eno so Sompa 90.7. Sompa TV nso wani guso awohwe live ewo ho na Facebook no Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube nso Sompa TV ye boarem ewo nsemfoforo mu. Arahu semia no ababeto ya proso no eni se wode wani kiremo ewo adesua ho ensemu a accountant at the Ghana Regional Education Office yewura opuni wono shenkeni edema panyipa ya efrano yewura osebonsudafo wono regional accountant ewo hasenom arahu semeni se omakwa akonya nkwanhia ewa asante mantama senom konongo kwan no so na ne nyina eni se yese na watwe awieye ena chese bonfa junction ho konongo no akwanhie etimi si ya yase wo bia anka eje wono mati yanom ewo ensie do na asem wese ebeto dwa no na akwaya areho sem ntino Sompa kasefo na ye bomode si ade owura Henry Oseboaten wono enene amansa edinkita ho ede Ghana Education Service na kiane no abonkomo abisa ne sa areho sem ya yeti ye sen ena esitia na so ne homa no entimi entotom ye kwaye ne brepem no yensa kan ye wura ye besa akwayechi na enkomotwetwe ne yetimi ede ahyehye so. Kwame Nkrumah suapondum adesuafo bi be se enan ye obonyina no ewo level 300 na aka won ho abom etrese nyame ya adomo a bosom ya ye kwakọ wurom de toso enson ena ye mba ye wo fast ye wo junior high school no obehye enso hwetro na asesa utimi famu fi se nkunimdifo de a na chese wo ko senior high school ne no ena omo trese adehye bi ye adesuafo be se wo ha aduonum ene akire ye wo atwema kofodua DA Junior High School A any atwema nwabiaja north ene ne mpotem ho nyina ye wa santimantem ha se no omo be to pen ene niema bi ebetimi aboa nkoda no enso hwe a wokotro no mu na timi aboa wo mo ato apeti se ya na no achi no masa momo techniques kakran bi se pipa ne de beto animu a no ato bo as brief in brief out no ahome so kan pipa no te ase nyese bi obi afa question 1 ti so kofa question 1 wan hwe ya na bia no wonu nim question 1 ne chen be wi acha fe no wabu akam otwe wo mene kura emma ebiemu nso obi nsuso ho no mu a wokotro exams no na ne mene anasa ne kon ye tie weba no na ne kon ye ten wa twe ne kon wa apoka kra obenya atro nti na owura Christian opon na ne samtwofo edi nkomo ba ha se ye ba be ma omo ni ma dia yi ni se e se problems in society ni na odeboa ye tima so kakra sia de yi o adisua sector in the education sector sebebwana the little problems in the sector education sector no the kasai etro bi
BBC na kasano die anyhow let you prepare for the BBC and I say much BBC so whatever the results will be. Everything is about computer. It's in ICT and museum, there's more to that. So when you're on the course, you can pursue more. So meeting up by universities, no meeting up implementing ICT policies everywhere. Christian Opong Edamasi, my idea, Papa. Ora Regina Jemfua, or assistant headmistress at Watramaco Phobia DA, Junior High School, A Honum, then Semony. So many baby, as my imagine some member nti ne yeso ni se obi o hono support won fam wa o no ntimi nye duma na mani nkwa echi ye bisa se o me de beye na be boa o papa e se de o maye ya o me good example nti o se o ni sia de o meye na se de o me kan no mo de emu nsem ni nyina ye egugu na be ya be ko ye be kan na ni se emre na kan isa enso so o metimi bia ye nti o mo nyiro mo emre kakra bia o be nya na se o mo de ehwebu Owura Ayere Regina Jemfo assistant headmistress at Watramaco Phobia DA Junior High School A Honum and yetenen kana ntie yamba and ye ofase no moy. We have to say no abeya. Na ye ni na no ma be che pen ne pen e be boaye ameya chobi. We can west by yes and church saya be senya me show. We yama and the office and Yamaya Dumois, Bosumia, you go to that also and so on the control so here we yourself and then almost what to be or he know there. Me try media for here day. Okay. Madam Chana have that year swabber. Oh, okay. I'm far from free me ham called that year swabber control. You. Yet one sam no so na sanko for when penny see and chintin ye quiet chi na ye ne Yera Henry or say boatin wano and a year in town with the for Tina de Magana Education Service. Na ye na bon comare who some more about Betoja, ye no ya sefim cemetress Yera or say bonsud wano and a regional accountant at the Magana Regional Education Office no one in a shankeni yes one more to kwayo for fian to water Nigeria bamo and when she be see am what's in anonymous sedo. Yera boatin wadaroma me carry Yamawaha at the Bason Pacasias. Mr. Bonsi Pacho, what's a maker? Hello, Mr. Watson. Hello. And Pacho, what's a maker? Yeah, me Pacho no also. Me Pacho, do you mind seeing you? Hello. Me Pacho, somewhere Sierra who said, what's in on a mobile. Hello. Hello. Ebusia mofa enche na ye hwese ye ne panyipaya wono eda enkiti intahudia no ede Magana Education Service no Yera Henry Oseboaten adwetwe enkomode afare hosemu a yate se enwomasu adwumako no panyifo bi etime etina nanom ewo ensie do na so na homan ba bi owo no yam se yiyo na se no wo nti dede wo hopa mofa nche ye enwumre no nsia kase ebomo no ye Yera betwetwe enkomo na de won bia no watimi ede amaye ye to ansam no so ede amamone atufa so kode brasa ma oto ansam ojabum ede ani akyeremo ewo efifi matemasi su kroponimo na ho na enwomasua no panyimfo ya wonom eda no wonom so de adesrede emma panyimfo nyina sada roma won hwemo wonom akade ne nemo ebetimi apoa ama desua ho semafa ne ntampa fra ewo empesia no ene kropon no emu na panyimpa be de etre ya wono na eda enwomasua no ewo ho wonom sikasam ne ade nyina no wono na etua no Yera Christian Jenfi wono na gyina mu a wode ensem wese nyina etuja. Education there, your how crack bine enkunya semi gazagona chess na ye KG for omo trans no asamre ema enkunya pa na eno no ibiba ya che o how no bebre e wo ho nsa woto ani hwe ye dan yi kra na ehia painting pa nsa ye be ye kwan wi ama dan no ho ase pa ye first na no so da ya say ye tutun sa frɛ obi bia California, dear Waha, one answer, some be so won't show any mra now. If our education there, a bank to me for school level, now even school books, exercise books, not all this. Ebusia penny pie, one no, and woman sia,
wotia ano wasin for sukroponi mo yewra Christian Jamfi na yetie no na ne nyina no ne nsam no eto dwawa bra MPP amanyoko no panyipa ya wo hwe ni bu so ba bejam samra hye badwane e de ama adehye wo ho Mr. Eric Bedu wane ne nkrofo ekwacheche eye mathematical set bi e de ma BC fo ya wono mebe trend so hwe eno na enam student ne yewra Bedu wono so eto nanum to kakra e de tre Ubaya MP and I say, you are not an MP or a president for a party. You are a president for the nation. We are MP for everybody. But at the end of the day, you should be a pedigree. The school, our exposure when you the networks, both on the political front as well as the business environment, even an international scene. What did you know? Kabuma, Bijil say, Obianya close to me in any way, shape, or form. Obiba Boa, that's what move Yanapa. Badani, Cheskawaha, say, Betum go off, just coming to me. But I will tell everybody. Na twaba mami because of scam de bema wow okwenbia na say many policies be betimi aboa wo wetimi adidi da o boda achima twaba because you about 1,000 wow Abusia ene ayati eyodmonya for Eric Bedu wono na eye panyipa ya wo hwe nim MPP amanyoko no wo betimi akogina mu samra hye badwane de ama de hye ya wo mo asinfosu ene ne mpotamo abusia ka cho se Tabita clinic ho na yaresa nyina ekwa akɔwie wo fie ho sofolai alignment hwe ni mu hwa wase waka cha wase obi a prostrate yade no wo anase siche yade no wo no wote ne te ede abawo ye kasa hepatitis B pa wo brebo ne wo kidney wo sa no ho dwumade no enkoye nsu atata ho anase wo de na ye kese ahohunu bi aka no wo de na kwawie se kidney no ye nkwaye transplant wase yade bia bibiduro kan wadi tu asia sanso so na physiotherapy kwaso na massage kwaso so no wo fa so etu yade ase wo enkamade na fast forward bridge ho atomic runabout no what try ya first foot bridge na ho no na wo be hu no takwa de eni sunwane so no ne sese ne bi wo ho kumase ase no no ye sofolai alignment bo modern friend no 0260 196219 0260 196219 and now 0203 347 647 0203 347 647 Samsung miso fruit drink and 5G meza no so e wo dwamai so wudwumadi ahodo bi a wodi awie eya no anya bi e de apawo minimum e kwada ne koskwa ye fa bi hye won lunch box som enuane no ahodo ya yesoma gumo no enya asam ketwa wei asomudro bi anim no preservatives mango nko ade wo ho miso no ene e wode ya kekan kanuaba ne nyina de mix one no so e wo ho e de papa 5G no so obi a wa ya adwumade watoba ha wa ho de nyina form no boa ginseng green tea any grapefruit no nyina yesum ade agum 0246 270 221 0246 270 221 baby a wo bia no Sompa ha senom ni dosopo no eguantu ba ha won sabetimi akambia cloud internet sabla na ade bia fa internet sambia na enya simple and from baby a wo se bia de wo pesa wo do internet ye bia no cloud internet top high high one ye nuanam Love FM and the hwa ni mu 0244 601933 0244 601933 ya Bolivia Enterprise so follow alignment ya ni multi home ne din hwa ni mu aduane ekɔ nipa aduane mu a eje nipa aduane si ye yare efi nipa aduane mu na hoɔden ne anika etimi ba ya kyerɛ so follow alignment ho a ya the future life zero future life oat protein smart fiber ni nyina ba dwa so a wonya bia wo na wo kro ne 23 vitamins and minerals 19 amino acids ne keka ho nyina ya Bolivia Enterprise so follow alignment ya the multi home ne din hwa ni mu 0246 010150 0246 010150 Sowas Herbal Clinic ni Dr. Sowas Sabla de how bia be ka kire no wahara wa no obrebo no be ma ne ma nkoyi oba ne ma nkoyi sada wo si hwe na afuro na wo pe anase den kaseri mu abu ato afa ho anasa ye den Sowas Herbal Clinic Ohim School Junction afeso barakese ye wo ho Ohim School Junction afeso barakese Sowas bra na yare no yentu ase emfama 0243 282 629 0243 282 629 Abe Herbal Clinic e wata no so apatrapa new site ho ye de no de man dance no se ya chemu mienu honhom fam ane honam fam ti de ha ubia no ye de mpa ye tachire
honhom fam ye kɔ ne ye yare ne de free ho honam nso ye de no bra ha manua hini ba ye adwuma no simple e de ma kuro bi na daba bi anase bi wakoma wahrawa ne oberebo ne man koyie nkwamwa no e wo fam na mu yawe bi na wakote asakal se ne ha abuso ne tware yare pa ba ma wo pese wo tre nkoba de ya tremen hu hia pa no ya tem 13 wo tre mu sai boa pa mesra wo tano so patrapa new site ho 0243 345 392 0243 345 392 na da roma na wie sinkunwa ya den sam ne bae ye fa se da maye rasante ebo Benedict Kuhua Veronica Jando akwasua somwa ya Grace so for ma mi preman ni akwasua jewa kode ya boama e wonum nyina afem ka ho na eye kasie Sompa 93.1 ye to ye ya ye nua no makwanya kwa bro no ma ene na pamfo enso e wosunya no Sompa 98.9 wonum eso mo ema akua boachewa asempetia ene edomo wonum se wo enkranza Sompa 90.7 ni nyina no wonum etoje ya de hye wo chichiri ene pinche nyina waso ene wani etimi hwe bi e wo Sompa TV so e de eka ho MC afo nyina ye beda wonum ase wonum so se mo eta ye chidende information centers fo nyina so ye da mo ase papa ye sorry so ama Sompa enkomodwumedie no abeto aso so for mami playman ni eye bola wie ampaya ebedwa medid wo hene ire mami ekua yeboa asiama wie me ne me bra nana kwabra kese hey inti kenisa heba mesta